Chhimthlipui long hak tu zong zong te chibai kabu ka cheu janin chu news ka upload lawang ka ti zet na in he channel subscriber te ti thon ka hre wang le LAWNGTLAIAH district chunga thil thleng hredu tam tak in om thin ti ka hriat bok awangin karon upload le nge ani e VAWIIN hian covid din mun kan tar lang le anga chu ba ka chuan district chung thu thar om te kan thlir ho le ang ka sei to thin angin ghost hunting channel angin subscriber te pung chaklo maila thu thar le thil tak tak du tu ten he channel hi kan thlir thin ti ka hriat awang hen kalom tak zet tho kan ti chho bek anga engtika ema chuan subscriber po kan pung ve ze lang ti ka be sei lo like ula lo comment ula lo share char bok ula la subscribe lo ten he channel hi min lo subscribe sak zel bok ula covid laka ilo him zel don nia darkar somni le pali kalta a khan LAWNGTLAIAH district a hriwei mu chhuat thar somli le paruk anoma heng hriwei mu chhuat thar te hi thunet manga mu pasari le rapid antigen test manga mu chhuwa somthum le pakwa anni VAWIIN lama hriwei en kolna atangin dama chuak hetiang hian an om IR quarters covid care center thingka main building atangin somthum chhuatir an nia LAWNGTLAIAH khopui chunga home isolation atangin panni an chuak boka chongte home isolation a som le pakhat damin an chuak boka 4C circuit house chongte atangin pakhat chuatir ani bok ti chuan VAWIIN nia covid positive en koldam chuatir song hian VAWIIN somli le pali anni tuna hian LAWNGTLAIAH district a positive hetiang hian an oma IR quarters covid care center thingka main building a hian somli le panga anom meka VAWIIN lama khan pali dalu thar an oma building chua somsari le panga anom bok ani tichuan thingka covid care center a hian an VAWIIN mi za le somni tuna hin anom mek ani dedicated covid health center LAWNGTLAIAH mi paruk enkol mek an nia home isolation enkol LAWNGTLAIAH mi za somni le pariat anoma home isolation a enkol hi tunai hian antam tura ngai ania achan chu VAWIIN lama mu chhuat thar LAWNGTLAIAH khopui chunga mi somni le pakwa te hi home isolation a da turte ania anin da vek em kan seto silova report a hian kan ronbel thei talawani chon hu 4C reverend thanjinga memorial middle school a som le pathum enkol mek ania chongte a home isolation in mi som le paruk da ania 4C chongte circuit house a mi paruk enkol mek ania 4C chongte pi high school a mi somni tuna hanan mek bokani bungtlang sauta hian home isolation enkol mi somthum le pakwa an oma vasei kai a home isolation a da mi pali tuna hanan mek bok ani calls always 4C Esther English school a mi pakhat tuna hian enkol mek ania damte home isolation a da panga anom bokani ngalim lui a home isolation a da mi panga omin saibo a hian home isolation a da mi pasari tuna hian anom mek bok ani munlaya home isolation a da mi pathum tuna hian an oma heng ba ka hian setem si a LAWNGTLAIAH khua atangin mi patni enkol mek ani bok tichuan tundin hmuna LAWNGTLAIAH district chunga positive enkol mek hi an VAWIIN zathum somsari le paruk ania heng te hi athei angin an thrisel na din mun health department lamten an vil renga ngai tu om lutuk anom silo ani seibelle sam ila Mizoram sarkar chuan VAWIIN lama thu chho athar an ti chuaka covid omlo na hmuna pathian biak in khom athei thu te bial in khom puipo biakina thutna leng zat ve emo mi zanni aya tamlo emo tan phal ani thu te kan lo chiar hlom tura kangaya alomom hle mai chuti rualin keini LAWNGTLAIAH district le LAWNGTLAIAH khopui chunga ero hi chuan in khom le khom pui hi soirik ngam alani che lovin ka sia kan din mun hi ala thate lu lo ania in khom po chak over si lovila sileng hi akiam set zel don ti sein anga hi han pe phot maila in khom tan bo nuam ti khopin kan la in khom don chu hun kan thlen theina tur chuan do theina kan nei angai tak zet ani ton kan din hun anga lo in khom mut mai chu
si ti darna thalutuk ani le mayang ti ala om viau mai eng po ni se kan sei tam to a lo in veng chaula mani theu kan pei mo to a in ven ngai pei mo piang sileng laka an him to mai don ni in alang ta e VAWIIN zirtop ni khan LAWNGTLAIAH area TKP coordination committee in blood donation calendar an siam bozuin Thalai Christian Paul Salem unit LAWNGTLAIAH ten LAWNGTLAIAH district blood benga da tur thisen unit som paruk an peya blood donation camp nei ma hian in khom hun toy nei ania LAWNGTLAIAH area TKP chairman rongbo tu Elvis lalthang zualan hun mangin TKP member chu ko thana chau ni lo khotlang tan mi tangkai ni zel tura chanlak angai thu asaya sileng wangin rongbol na sang nei theilo maila thisin pek hi rongbol na peng poimo tak ani awangin LAWNGTLAIAH area TKP in blood donation calendar abo sai chu unit TKP sang ten kan ti thei zel chulom ati thu asai thisen mamo tu ten thisen thiang him tak an don theina turin kan nun uluk taka von apoimo a Krista le kausan tan tia thisen pek rongbol na chunsom zel turin TKP member te chu asom bok ani VAWIIN nia thisen petu te hi mi pa som panhi le mi chia pali an VAWIIN som paruk ania district blood bank LAWNGTLAIAH thok tu ten BCM Salem kausan Sunday school hall a thisen hi an lak sakani TKP Salem unit te hian blood donation an nei na hian rongbo tular siat puya MTKP executive member le pulal mon puya secretary LAWNGTLAIAH area TKP te point antel puya komen sang som ni le pakhat chung hian LAWNGTLAIAH area TKP te hian tuna mi te tel hian thisen unit za som sari le pariat an peto ani BSc chemistry Mizoram topper chu oile bolpui anji sub headquarters chuan VAWIIN ni akhan choi moina le lompui na thusiak baka tangka fai an hlan ani Yanglai association bolpui anji sub headquarters hroi tu te hian an sub headquarters huam chunga zirlai tu tha changwal laram maka polal fakzuala bolpui anji fapa chu government zirtir residential college aizol Azirlai chu result chuaka khan Mizoram University in undergraduate sanghi samni le pakhat result ati chuata ka Mizoram pumpuya topar ni na chelin anhena hian choimoina lompui na thusiak le tangka fai an hlana choimoina hun manna hian puke rang vela president waile bolpui NG sapher ko tarsuan fuina thucha soin zirlai te hi naktu ka kanram soi tu tur kan ram mason na le thanlen na konga masoi tu tur le sul su tu tur an lani do na wangin tuna ya tai mazok le na sasoka pathian chi na nen mani din hun tharang chunga an zirlai chau ngai ven tur le thil tur lawa inti boi tam lo turin acha ani VAWIIN ha choi moina thujiak hlan na hian puke sang vela president wele bolpui anji sapher ko tarsian tangwal laram ha kan hena hian choi moina thusiak le tangka fai alan ani setu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo na sakturin karon ngen che ani VAWIIN zirtop ni hian van doi thak takin LAWNGTLAIAH khopui chunga council veng le LAWNGTLAIAH veng puya covid wanga boral mi pani VUILIAM ania PTC la remoi council veng hi nimin August ni som le pakwa singdar sari le achan ve khan covid 19 awangin ZMC a borala ni jan lama te po kan ron tar lang to a ti chuan ani hi VAWIIN ni akhan council veng than mola VUILIAM ania pini sungi kum somriat le pathum LAWNGTLAIAH veng pui tokin jing daruk le achan ve a boral po VAWIIN ni akhan VUILIAM ani bokani pini sungi hi
August nili akhan si akai ti mu chu ania dedicated COVID health center LAWNGTLAIAH admit ania ama hi kum upalam to ani apialama natna sang in atlak buak thin anat na hisual zelin VAWIIN ni jing daruk le achan ve akhan anat na tuar lavin aboral ta ani arwang hi LAWNGTLAIH veng pui uele hola da ni in aloi na kausan LK BK horep kausan ni in VAWIIN chhun dar som le panhi khan bial tu pastor Reverend Singur engmo ya chuan VUILIAM ani heti hian LAWNGTLAIH district a hian COVID wanga thi hi som le pakhat anom ta July le August thachung ringot hian heng COVID wanga thi te hi thaliam anni July tha a khan mi paruk COVID wang hian an thia tun kan man mek August tha hian mi panga an thi bokani heng te hi lo ngai thale ta ila a tha ome July ninga akhan jingdar som akhan LAWNGTLAIH district a COVID wanga thi masaber pi sanda provo chakma kumsom nga le pasari kamala nagar thi chu ZMC an panlain aporala July ni kwa tlaidar lia pu ngun huma kumsom nga le pasari kon pui chu ZMC a COVID wangin athi vele July ni som le pani chonudar so chommadar som le pakhat akhan pi wansang pui kumsom thum le pakwa new veng pui LAWNGTLAIH chu ZMC panpui ani mek lain konglaka aboral bok ani July ni som le pali chonnulam dar ni le mili somli le panga akhan upake sang lura kumsom ko le pathum LAWNGTLAIH chan mari veng chu ZMC a athia July ni som le panga zandar sari le mili somli akhan pi amal somi kumsom sari le panni kon pui chu ZMC a aboral bok ani July ni som le pakwa jing lamdar kwa khan pu salat nat kumsom ruk le panni silchar chu district hospital LAWNGTLAIH aboral vele ani hi athi nuwa COVID aveiti mu chu ani LAWNGTLAIH bazara dilipador ngak tu manager thoklai mek ani August nikhat jingdar nga akhan pulal thiang lima kumsom ruk LAWNGTLAIH chan mari veng chu district dedicated COVID health center LAWNGTLAIH COVID wangin athi boka August ni som le panhi zandar yata upaviel doma kumsom ruk le pali LAWNGTLAIH bazar veng chu COVID wangin ZMC a aboral bok ani August ni som le paruk jingdar nga a PJ lalpari kumsom riat le panga chu COVID wangin dedicated COVID health center aboral boka ani hi si tlang pui khua ani tichuan PTC lal remoi kumsom thum le panga LAWNGTLAIH council veng hi August ni som le pakwa ninga ni jing lamdar sari le achan ve khan COVID-19 awangin ZMC a aboral boka pi ni sungi kumsom riat le pathum LAWNGTLAIH veng pui hi VAWIIN jing daruk le achan ve khan dedicated COVID health center LAWNGTLAIH COVID wangin aboral bokani heti hian LAWNGTLAIH district mi le sa COVID wanga aboral te hian VAWIIN som le pakhat anita ani